Tuh best. Enggak kita. Yang punya pusing. Yang nak kedekatan, yang nak kedekatan dia.
Pura. Ini long jing asubha na kayang kamalim assembly Congress paibagoni vidindo ibigay embassy jang kathayan ka jumi. Ingat scrum banginangla bantray baki bakit Salma Sports Club bakinangla bang central kathayan ka jumi. Salma Sports Club Ba Edelbert, ilakan ang tim mo ba mau benang? Let's go to the back kisah tong kisah. Sige. Pasal. Alang makabut, nakaliang kamalim Assembly Youth Congress, ka-sponsor lang makabut, Shijur, Objeksa, Nagatinsang, Isarlay, Pinahadrot, Ibasyan, Haba, Ibalakay ba, Kanutormen ng Tagasin. Nakaliang Youth Congress, ini ay kajing kubay siya ini, bilang nga, Balakay Kamba, Barkham Salihi, Isnaman 1. Yung tabang impoy no, Bansang Gusnam, Ibapos Sports in the finals, Nyai kubay Kasanme Sports Club, Kabalakay ba, pagkikirpa, ikiralis up, pakinya line up no, Captain Ilwan Shakma Dadat ki medals Sobha Captain ni siya ng trophy ru Karne Sports Club Kubay si Karne Sports Club Teachers Karne Sports Club Hibab Kembali Assembly Youth Congress Arajara Puar College Kanong Umlong Ikerpa Captain menyelam ke tim bersim ke medal cek cash prize box trophy Ikerpa di Baroli di Lindo dan Sobhan Wan Syahman bersama Ini santu pria di Lumlang penyesim box trophy ke cek box cash prize Kau maha mentem jengruan no lalong Sebenarnya sound Jumatan Jumrai itu Nama thangnya modern kayak Shakter Khong declare Champions Jangka International Football Tournament Musim sekali kita cek Kepada Safi ada Cash prize Safi ada Afrika